8 metre boşandı. Sen bir yerde yol yok koçu, bir yerde büyük kafe restoranlar var koçu. Büyük barısına siletip yolu koştuk. Biz buraya koyduk. Ne oluyor? Ha, bu da şunlarda ataya koyduk. Kümekatları resnayken demeye parayı koyduk. Konu geçe. Yani ruhsat vermeydi de şunu. İçi var bir şey musul oldu. Biliyorsun kendini. Bu memleketin balansında fark etmiş ya. Yerin parası mı? Memleket balansında da bu öylesine ne kadar? Hava bu hiç. Hey. Böyle bir sürü var. Ama zengin ne yaptı? Ne gerek var bu? İşte Bayağı biz artık insan isteyecek de yok. Yok. İstiyor da o zaman da anlamda bozuk bir fikirli siyasi ulaşıp bak kanıt patlı. Bunun işlerine şöyle taşlar girmesin. Yok, yerine gazonları işte bu park bulur. Alıyor bulur. İstanbul'da kadar kaldı. İstanbul'da havaydı. Gidiyor gidiyor. Ya çok azaplı tutuyoruz. Roger'in bir klasa koşulda ne de kaçıyla da var. Şimdi yapabiliriz. Roger'den boşu. Yok, Roger'den boşu. Düşünce koşul, bir klasa koşullar da. Bu da koşulda bunu bu yakta uçuyor da. Hava, dedekte uçuyor. O büyük moyakta uçuyor, onun üstünde uçuyor. Büyük başka bir yer. Çirko da. Çirko uçuyor kaldı. Hava çirko şöyle kaldı. Bir hatta соснового угощения, сашного брали, дорогу сделали. Там болны мрамор бастырды, гүлдөрү тек ачаларды тек ана мояктарына фасадтары оңдоп, кетектарын фасадтарын полностью оңдоп, кээде жанагындай забегаловкалар бар болчу. Фасадтарын оңдоп. Şeyler kayıtlar var ya, arkadaşlarımız. Adamlara şey gibi oluyor, ne olduğunu kaç olacak oluyor. Ana üstüne En başkası sapatlı bu şey. Sapatın kararladık, sapatlık yolu buldu. Hazır hep de burmulap surmalap bütün köte böyle bir yeteğine yeni arazı olmuyor. Ana bana arası sistem var. Bütçanından koyuyordu. Burada başımda olur. Bu arası sistem olsa şuraya olsa. Güzel. Ortasında arası sistem var. 90 santimetre. Bu gaz da koyulan. Bu hayır şey var. Bularni tür barıp turup yemeğe Timir Azman koşulardağı narkı yemeğe atıyor. Prestij baynağı Osmanoğlu'na bırakıyor. Osmanoğlu'na bırakıyor. Yani Prestij baynağı nazardan gidiyoruz. O şu canı durumdan birlikte Osmanoğlu'na bırakıyor. Koşular. Biraz yol oldular yani. Orada kropkalar bulduğu. Onda bir kiralı var. Tamam mı? Хорошо кеткен. 90 santimetre olan. Штраф полосы olur. Штраф полосы. Şu an magistral var. Toprak. Бұл қаяққа шығады? Бұл азы ошо жаңа мен айттым ғой Темир Азменен барып Prestij baynağı. То есть барды қосты ошо Османова. Анан ошол жерге барганда камчылык айтты, ошо Османовадан нары Гүлбакарга чыгара турган болсок, андан нарды жапалак менен мына Араван көчөсүндө казмырдай. Жапалак көчөсү размер. Ошон аз барганда көрөсүз. Ногат кеткен жол. Prospekt Topkan, Kampiyonluk şey. Ana teti gayri maçta Turbayeva. Ayaktan da gaz bir koça düşüyor. Bu yakka. Ayaktan bir koça düşüyor. Paralel mi o koça? Paralel olatları iki koşulup al Osmanova var. Kişi koça uçuyor. Hiç ki bu onda koça uçuyor. Bu yata için üller var uçuda. Bular kaçan biter? Болду жаңы. Эми ушул августтун 1-20-терине деп атабыз. Эми бул көчөлөрдө Bütün sapatların karalar. Bütün сапаты жакшы. Sapatın karalar. Elin aradı olur. Sapat boşku. Лаборатория полный. Modüller bir tane buzda şapsan onlar mı? Ооба. Bir de gaz var şey. Kuşlar mal sapsınlar. Ана жаңы сиз көргөн көчөлөрдүн баардыгында водопровод менен канализациялардын баардыгын тротуарга чыгарып абсолютно проекттин эсебинен жаңы болду. Бүт. Водопровод, канализациялар бүт жаңы болду. Тоже жаңалар. Жаңыланды. Полностью жаңыланды. Жақсы. Жақсы болып жатыр. Ушулардың бары бүтүрүп алсаңар, кудай кадar шаар окшоп калат. Шаар окшойт. Шаар бош башкача болуп калат дегенде Болот. Түзгө болот да.
Soymatordan düşkündeki yol. Bu yer yok, bu yol yok koçu. Bu yok koçu. Ne oluyor? Yana yok, bedvede yok. Allah жерде үй тұрған мына ортасында. Полностью бұзылған ана. Үйді салып беру тамыз. Siz айтпадыңыз böyle bir daha emin olmasın депчи. Sağ ошо наразы это муниципалитеттин жери бар болчу Босактын эметип кагаздар колуна берип biz өзүнүн эсептен койбой атабыз. Билчү. Анда уже Абсолютно новый. Адам муяктагылар баардыгы көрүнүп турбайбы? Издер көрдүңүзбү? Бияка чейин балкондо орун чыгып, пристройга муяка чейин чыгып болгон болчу. Баарын алдык. Азыр могу көчөдөгү Тимирязова. Мына Байтемиров барып туруп, эмеге Пресизбайна Осмонова кошту. Alçıdan kelgende uşak menен шаарга кирип кетет. Ооба, эки жак менен кирип кетет. Жана Моңгол жак менен айланып, тияктан айланып отурбастан, туурабы? Ооба. 3-4 көчө болуп калды. Жаңа Локатский подъемды разгрузка кылып атат. Ана көчөнү разгрузка кылып атат. Ана эмнеге түштү? Могу көчө, мына эки көчө Тимирязова менен Байтемирова Осмонова караганда чоңураак болуп калды. Алар 2 рет полоса, бир 4 полоса. Жакшы, на будущее кылабы? Жакшы. Эң сонун болот. Эми ушунун баардыгын кышка чейин бүтөбүзбү? Бүтөбүз. Кышка чейин бүтөбүз. То есть быйылкы жылкын эсебинен ушуну бүтөбүз. Ошто эмнеге жылкы бүтпөгөн көчө калбайт. То есть быйылкы баштаган көчөлөр баары бүтөт. Быйыл баштаган көчөнүн баары бүтөт. Бүтпөгөн көчө калбайт. Туурабы? Так, мына өткөндө жол Мамутовдун эмесин ачты. Эстелигин ачып, эметип. Жакшылык сабы. Ооба, өткөндө жанагы Султан Раев келип, Турпа келип, ачып, эметкетик, аябай кооз атага ачыш болду. Бул жерде эме болчу, кашак менен тошунган бир жанагындай малкана койгон болгон экен. Жолду чыгасыз? Жок. Этиги садик куруп атабыз. Мамлекеттик садик. Муниципаль. Муниципальный. Так, бул жерден расширение болгон оолор алынат. Булар жака жылат. Солголор алынат. Этиги жака шталда турабы? Ошо жака жылат. Бир полоса кошулду да. Бягына. Бул жака чейин расширение. Ошондо бул жерде эмне? Канча 6 полоса болобу? Бул жерде 4 полоса тротуарлары менен, Бул жерде 4 көчө асфальт болду, 3 көпүрө. Полный бияка көпүрө курулду. 3 жери көпүрө курулду, ата гектар деп койду, айкан мурда өтпөчү эле машинечи. Бир лете да бир жол бар болчу, ошо менен өтчү да. Азыр 3 көчөнү ачып койду, асфальт деп көпүрөсү менен. Назар 2 гектар деп. Канча болду? 7 километр. 400 метр. Жаңыга чейин? Ошолор коштулар. Коштулар. Анан ар жагы ошо 28 ар жагынан ошону менен Бош Ноокат жолунун тагдыры толук чечти. Бош Баткен. Бош Баткен разагы. Полностью бүтөт. Полностью. Бул Минтран занимается. Это 7 Минтран. километр 400 метр. Тротуар жасадык, освещениени койдук. Муну бактарды тиктик, то есть элдер свободу баска. Булар баары үй моякта болчу. Мына үйлөр? Малар баардык үйлөр мына Евродомор койдук, мына снос болду. Үйлөр моякта болчу да. Өздөрүнө жакшы болуп калды. Өздөрүнө ыраазы болуп атат элчи. Ыраазы болуп атат элчи. Жакшы болду депчи. Мола жакшы иштеп атабы? Ооба, түнү жанат. Түнү жанат, күндүз өчөт. Отлично, отлично. До конца эки беттен. Мо эмете тиги микрорайон анарга чейин. Дарактарды жакшы өстүрүп алсаңар. Ооба, микрорайон анарга чейин. Жакшы болду. Сонун.